Wemfo Sgwebo awusithatha usibeke mfowethu kwenzakalani lapha ya obuka isobuka ngithi No baba Maphisa ngicela nje uqale ngibonge abahlonishwa ngibonge kakhulu mama umama wethu sekumama wethu thina genge nje ke egqoka lezi icathulo ezimhlophe washa ngibonge nje umama ukuthi ukwazi ukusondela kithi ngoba abantu abaningi lento yethu banokuyibukela phansi kunendawo esithi masingena kuzo sigqoka brand udi kanje ubona umuntu ebuka omunye ehleke ubona ukuthi kushuthi lento yethu ithacwaseka kwezinye indawo kodwa ukubona umama nje ehleli nathi engomeni kazolonke sigida kushunqa intuli engasukuma ezithintitha kusenze sabona ukuthi kunabantu abayibuka beyithanda into yethu abasuka ukuthi umama ngicathi mangaphosisi ngeze umlandi ngathi umuntu okhulele ngaseGoli kunabantu esikhulele kubo thina ekhaya lento yethu kodwa esebethi mabeyibuka bebona ngathi senza into nje engenamqondo kodwa manje kusuka umuntu oseGoli uzophasisa into ehlula abantu esihlala nabo so ngiyabonga kakhulu mama lokho ebese ngiphinde ngibonga futhi kubaba uMaphisa eminyangweni wezempilo ngoba mangaphosisi siyabantu besilisa ngicela ukuyibiza ngendoda basenganiwe singamadoda amadoda anezinto eziningi ahlukumezeke kakhulu ngendlela eziningi ngicabanga ukuthi nje kunabantu osethi makuthiwa uyindoda awuzenyezayo ngalokho ngoba uthi uyangapha uzokuthiwa amadoda bathi abanye awashiswe uthi uyangapha abanye bathi izinja yonke into nje ebhedayo sibhekisa umuntu wesilisa so ke ingakho ubona umuntu wesilisa njengamanje uyasaba ngisho ukuvula icala mangabe kunenkinga anayo ngoba wazi ukuthi akezomukeleka ngendlela so lokho esizokwenza mhla ka30 ngicathi baba Maphisa uzobukhona ngifuna ubone ukuthi abantu besilisa bangakanani kunabantu besilisa abayikhungayo abayibulalayo ngokuthi basaba ukukhuluma nabanye abantu ngoba basaba ukuthi ngoba kuthiwa indoda ayikhali noma leso sikhathi ngicathi siphelile manje ukuthi indoda ayikhali indoda iyakhala manje ngoba ungakhali kwendoda kulandela ukuthi igcine izibulala noma igcine yenza okuwrong kakhulu kunalokho esuke kade icabanga so ngiyabonga nje kakhulu mhla ka30 bazoza abafowethu bezochecka amagazi ngoba kunezifo ezincane esigcina sesisikhulu isifo ngokuthi umuntu akakhona ukuthi aye clinic usaba nje ukungena eminyango seclinic ngoba kunendawo lapho ubona khona ngokukhula kwakho umuntu wesifazana akumelanga ayibone ugcina ungasacabanga ukuthi okay lo muntu ukufundele lokuthi lento ayibone ukuze ezokusiza so ke maningi amathuna adalwa lezo zinto ukuthi umuntu esaba ukuthi ayoyilapha ngokuthi usaba ukuthi ubani uzothini so ngakujabulela kakhulu baba ukuthi nifike ke nizobona ke nama clinic angakithi awuzwa asebenza kakhulu kodwa khona lokho nalokho esifisayo ukuthi mhlawumbe abantu bangakithi bechazeleke ngakho ngoba kuyenzeka ngigcine mina nguSgwebo nje mangifika ukuthi okay uma nakho ngiyaziwa mangibona unesenza kancane ngicese ngimthethisa kanti mhlawumbe nisuke elandela imigomo afundiswe ngayo ukuthi angikwenzi lokhu ngakwenzi lokho so manje ngasifundisana abantu bangakithi lokho nje sibekezelelane ngicabanga ukuthi ikanjalo lento ange30 hey uyabona uphethe udokotela lapha ngiphethe udokotela Ntokozo uyabona nje ukuthi njengoba sizobe sinesibaya samadoda ngoba isibaya samadoda lesi sizobe sinaso lapha obuka noSgwebo uyeza ukuthi already uSgwebo uyayi understand into ayoyenza and iyakutshela ukuthi uma sinaye sibambisene nomuntu one interest ngempela yezimpilo zabantu besilisa ngoba uyiqiniso ukuthi abantu besilisa uma sikhuluma ngegender based violence asikhulumi ngabantu besifazane kuphela abahlukunyezwayo asikhulumi ngezingane kuphela ezihlukunyezwayo khuluma ukuthi wonke umuntu ohlukumezekayo ufuna avikeleke